Moto izobera turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere 2026 tugarukanye cyitwa updates, tugarukanye cyitwa makuru adasanzwe utasanga ahandi. Nyamuneka rero urugamba rwakomeretse kandi urugamba rwabaye ihurizo ku butaka bwa Kongo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugaba ibitero bidasanzwe mu bice byose umutwe wa M23 uherereyemo. Ni mu gihe kandi uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 nacyo kiti twebwe ntago turi bwemere rwose kuba ingaruzwa muheto, natwe turagaba ibitero mu bice byose FARDC iherereyemo. Ibi rero biraza kurangira gute? Ibi byose biraza kugenda bite? Turabigarukanye mu budasa bwacu bwimbitse kandi bweruye, tubazaniye icyitwa updates zidasanzwe utasanga ahandi uretse no ku murongo wacu mugari uraje inshinga no kubahereza amakuru agezweho kandi yizewe. N'urugamba rutoroshye rero, n'urugamba rutoroshye nongere mbabwire nti ibintu byakomenetse kandi byazambye. Turaza kunyarukira mu misozi yahitwa Ikihande muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tuze kubabwira uko bihagaze. Turaza kunyarukira mu misozi yo muri Kihande, Kidija ndetse n'ahitwa Dembe tubabwira uko bihagaze. Ni ibitero bikomeje kugabwa na Wazalendo, ni ibitero bikomeje kugabwa na FARDC, ngo ni ibitero bigamije gushegesha bikomeye uruhande rw'umutwe wa M23. Byose turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Tukibirimo rero turaza kunyarukira mu bindi bice bitandukanye by'amakuru adasanzwe. Turaza kunyarukira muri Fizi gatoya, tunyarukiramo hano hasi neza ahitwa za Karemberembe, naho ibintu byakomende ndetse kandi ibintu byabaye ihurizo. Wazalendo ngo FARDC ntago ishaka ko bakomeza gukora ibikorwa biri kwitirirwa igisirikare cya FARDC. Ibi rero biraza kugenda biti, byose turaza kubyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze. Turabigarukaho kandi tubijyanisha n'ibiri gukorwa ahitwa muri ibintu byakomeye rwose. Ibukavu Wazalendo zongeye gufatwa rwose, nga Wazalendo 29 bafashwe ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 muri Bukavu. Ese ibi biraza gushya byerekeza he? Igisubizo cya nyacyo mu murongo mugari uhari w'abawazalendo bari gufatirwa muri Bukavu, igisubizo gihari ni ikihe? Byose turaza kubyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze. Turaza kugaruka kandi muri Kivu y'Amajyepfo, Karemi igisirikare cy'u Burundi hari uduce rwose bamaze kubadirisha abasirikare bamwe na bamwe, bakuramo abawazalendo n'aba FARDC bashyiramo abasirikare b'abarundi. Ibyo byose turaza kubyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze. Turaza kugaruka kandi mu misozi itandukanye yo muri Mwenga tubabwire imihanda bivuga yuko M23 ikomeje gushyiramo abasirikare. Ese ikiganje ni iki koko? Ibiri kuvuga yuko M23 tushaka ko yakohereza abasirikare muri Karemi koko mwibanga rikomeye. Ese nibyo? Byose turaza kubyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze. N'urugamba rutoroshye nshuti bavana muryango mugari, ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura. Ariko se Kivu y'Amajyaruguru, Teritwari ya Masisi yabaye isibaniro pe. Cyitwa Teritwari ya Masisi cyabaye isibaniro ry'imirwano. Teritwari ya Masisi yabaye isibaniro ry'imirwano. Turagaruka muri imirwano ikomeye yabereye ahitwa Karambi. Ahitwa Karambi turaza kubigarukaho tuze kubabwira uko bihagaze. Rwose ibintu birakomeye pe. Uvira naho ngo umukora ngeze aka kanya rwose, nubwo Sud Kivu mu mfunyamfunyi nari mpavuye gatoya. Abaturage rwose muri Uvira bakomeje kwiyongera abapfuye. Ntabwo ibintu byoroshye pe, ndababwiza ukuri ko ibi bintu bitari buze koroha. Kivu y'Amajyaruguru rero Karambi habereye imirwano yasakiranyije Wazalendo n'igisirikare cy'umutwe wa M23. Wazalendo bagabye igitero ahitwa Karambi
kiza no guhitana abasirikare babiri b'umutwe wa 23 ndetse kandi n'imodoka bigera kuri 3 by'ibifaru ngo byamburwa uyu mutwe. Nkuko amakuru aturuka muri bice akomeje kugenda atugeraho, ariko twagerageje guhamagara abari ku ruhande rwa AFC M23 nta kintu bigeze badutangariza ku makuru mpamo koko ku byabire muri ibi bice. AFC yatangaje ko mbere yuko yikura mu mujyi wa Uvira ngo abarwanyi bari bategereje ko winjiramo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho, ngo yamenyesheje abahuza ko ubugizi bwa nabi buri gukorwa mu mujyi wa Uvira budakwiye kubazwa uruhande rw'umutwe wa 23. Bikanavuga yuko kandi uyu mutwe byeruye watangaje yuko ushobora kuba ugiye kugaruka za Kiriba mu misozi ya za Kavimvira ndetse n'ahandi hatandukanye. Nyamuneka rero ndababwiza ukuri ko dushobora kongera kubona urugamba mu mujyi wa Uvira bitunguranye. Urugamba rwose rwahumuye mu mujyi wa Uvira, intambara yahahumuye pe, aga ibintu biri buze koroha habe na gatoya. Ndababwiza ukuri ko ibi bintu bitari buze koroha habe na gatoya. Nshuti bavandimwe bakunze akadasohoka, ibi bintu ntago biri buze koroha. Ntago ibintu byoroshye. Kivu y'Amajyaruguru, Goma, haravugwa urupfu rw'umugore witwa Nyiramajyambere Josime rutunguranye, rwavuzweho byinshi. Bikavuga yuko uyu mugore yishwe, ashobora kuba yishwe na bamwe mu bagizi ba nabi bakomeje kugaragara mu mujyi wa Goma, cyane cyane mu misozi y'Irusayo ndetse n'ahitwa Rutoke. Amakuru rwose aturutse Goma atugezeho aka kanya. Twihuse cyane rero, ni imirwano ikomeye, ni imirwano yahinduye isura ahitwa Kidisha ndetse kandi n'ahitwa Kihande nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Amakuru aturuka ahitwa Kihande na Kidisha bikavuga yuko Wazalendo ziri guturuka ahitwa Runingo, Kiriba, ziri kuzamuka ku muhanda RP 1011 bagana ahitwa Kingwengwe na Kihande. Ibi bitero bikaba biri gushegesha ndetse kandi no kubabaza mu ibanga rikomeye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 kandi na MLDP twirwaneho, ngibi M23 ifata nk'ubushotoranyi bishobora kuba byagira uruhare rw'uko M23 ishobora kuba yakongera igatangiza ibitero igomba kuba yagaba hariya rwose. Igomba kuba yakongera ikagaba hariya muri Uvira. Nyamuneka, iyi ni Uvira rero bitanavugwaho rumwe rwose. Bamwe bavuga bati M23 yigaragaje mu yindi shusho ya Wazalendo, nibo turi kubona biyambitse impuzankano za FARDC. Nagiye mbona hari abantu rwose babindondosha aya makuru bayambwira ati wowe nta byuzi rwose, niba utanabyemera cyangwa se niba utabyumva uzabimenya. Bino ntago byoroshye rwose. Ibintu ntago byoroshye. Ntago byoroshye rwose. Ibintu ntago byoroshye ngo M23 irashinzwa kuba aba basirikare turi kubona b'Abazalendo mu mujyi wa Uvira biyambitse imyuzangano za FARDC ndetse kandi neza gisivile, aba biyambariye za bodaboda ngo bashobora kuba ngari aba ari aba M23. Ngaya nama yiri M23 yagarukanye ngo yo guhangana n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ese koko nibyo ku ruhande rw'umutwe wa 23 nta kintu baratangaza, gusa twiteguye ko nibuzari resulta zidasanzwe wenda zishobora kuba zatangwa n'uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 koko bakavuga ko ese ibyo babyemerana kari tactique bari gukoresha. Ntago babyemera baba batari abasirikare cyangwa se baba bataratojwe nk'inyeshyamba, kuko bo nta nubwo bemera ko ari inyeshyamba. Nyamuneka bo bavuga yuko bazakora buri kimwe cyose gishoboka bakinjira
na Kinshasa bagakora ubutegetsi bwa Kinshasa, dore yuko banavuga yuko rwose ubutegetsi bwagize uruhare mu irimbuka cyangwa se mu bibazo bikomeye abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru bafite, cyane aho leta ya Kinshasa ishinzwe n'umutwe wa M23 kugira uruhare mu ivanguramoko rikomeje kwibasira ku ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntago byoroshye rwose, Kihande na Kidisha hagabwe ibitero, ariko ku ruhande rwa FARDC cyangwa ku ruhande rw'umutwe wa M23 ntago turamenya amakuru se ni bande bahaguye, ese ni ibitero byagize ingaruka ki ku ruhande rw'umutwe wa M23 cyangwa se no ku ruhande rwa FARDC muri rusange. Ibintu ntago byoroshye rwose, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje no guhindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi muri rusange. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kiti twebwe twamaze kumenya umuvuno ukomeye cyane wo kurinda intego cyangwa se kurinda ijambo twavuze ko tuzarengera Kisekedi Shirombo, tuzamufasha mpaka ageze ku nsinzi. Nibyo rero biri gutuma igisirikare cy'u Burundi FDNB cyohereza abasirikare benshi cyane muri Fizi ndetse kandi na Karimi, kuko nk'ubu n'aka kanya ndi muri studio rwose ngo hari abasirikare benshi cyane basesekaye hariya Ikaremi. Amakuru angezeho rwose ngo hari ibice bimwe na bimwe byari Akaremi ngo byoherejwemo abasirikare n'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, rwose ngahitwa rwose hafi y'icyaga cya Tanganyika, za Kiringi na za Kavumbwe, za Kazimiya hariya za Tanganyika, za Kabanga, ngaho hose igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwashyira abasirikare benshi cyane biteguye guhangana n'uruhande rw'umutwe wa 23 nyuma yo kuyu mutwe ngo ufite gahunda yo kwinjira muri Karimi ndetse kandi n'ibindi bice bitandukanye byo muri Fizi. Ntabwo ibintu byoroshye rwose, ibi biri kuba nyuma yuko M23 biri kuvuga yuko iri gufatira icyitwa bamwe mu Wazalendo mu mujyi wa Bukavu ndetse kandi no mu nkengero zawo. Ino ntabwo biri buze koroha nyamuneka rwose, ngiye nagiye mbabwira nti iyi ntambara muri kubona muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago ari intambara izigera yoroha habe na gatoya. FARDC rero rwose yo iravuga yuko igomba gukomeza mpaka kuba Uvira imaze kuvamo, bo baravuga yuko rwose ngo ari nabo bayibohoje, kuba M23 yarahikuye ibyo byo rwose abahungu ntago babikozwa pe, ntago babikozwa habe na gatoya. Bo baravuga nuko rwose ngo Uvira aribo bakuyemo igisirikare cya FARDC, Prota bakuyemo igisi, baravuga yuko aribo bakuyemo igisirikare cy'umutwe wa 23. M23 ikavuga yuko yahikuye ku bwa puresha ibihugu by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga itandukanye. Kivu y'Amajyaruguru rero haravugwa igitero kidasanzwe muri teritwari ya Masisi ahitwa Ikarambi, igitero bivuga yuko cyashegeshe bikomeye uruhande rw'abasirikare ku ruhande rw'abasirikare ba 23. Amakuru akavuga yuko iki gitero gishobora kuba cyanaguyemo abasirikare babiri. Aya makuru yo turaza kuyakurikirana tuze kumenya koko niba ariyo muri rusange. Murakoze cyane, ariko nanone aya makuru ashobora kuba ariyo kuko ndi kubona amafoto ndetse kandi n'amavideo nahawe n'inshuti ndetse kandi n'abavandimwe batuye hariya hafi na za Kinigi, bambwira yuko rwose ibi ari ibisigarizwa by'amasasu. Nk'umuntu uri muri groupe rwose turaza gushyira amafoto muri groupe aze kureba, wowe utarimo andika nimero 07858723 tugushyira muri groupe amakuru mamo ku byabereye ku rugamba ujyagezwaho umunota ku munota ndetse kandi n'isegonda ku isegonda. Murakoze cyane nshuti bavandimwe muryango mugari wa Kadasohoka, turabakunda cyane ndetse kandi tubahoza ku mutima. Hasta la vista.